Da li je nasilje nad ženama kad stavite žene u frižider, da ih rashladite, da ih služite kao ancere za hranu, podmetač? Ne možete da se suočite sa činjenicom da postoje političari koji se ponašaju prema ženama, pa eto, kako ste vaspitani, sramota. Pa nema smisla ovo. Odverite i rodnija del boja. Pa ovo nema veze sa demokratijom, pa vi nemate trunku tolerancije prema tuđim mišljenju. Ti dokazi kako se ko od činilaca u političkom životu Srbije ponaša prema ženama. I nemojte kako da zabranim poslaniku da ovo uradi. Ajde, kako da zabranim? Vama su dela i nedela. Molim. Hvala. Šta je bilo? Poslaniče. Je tu nešto laž? Je tu nešto laž? Da, možda radi šta hoćeš. Gospodin, samo vi izvolite. Hvala vam. Dakle, pustite da naprave jednodnevnu scenu za medije. Nije za poslanika to što govorite. To je za ulicu. A i lajk ovu grupu. A lajk ovu grupu. Rekli ste, iziđite napolje. Nije parlament za vas. Gospođo, ljubimo ruke. Ljubimo ruke, gospođo. Ljubimo ruke. Prekidam. Nisam ja ovo radio. Dajem pauzu od 10 minuta. Molim poslanike iz poslaničke grupe Dosta je bilo da se udalje od poslanika iz drugih poslaničkih grupa i da ne izazivaju incidente ovde. To što si mi opsao majku, zato ćeš da... Molim poslanike iz poslaničke grupe Dosta je bilo da ne provociraju poslanike iz drugih poslaničkih grupa i da ne izazivaju incidente. Nemojte da pravite od parlamenta Republike Srbije cirkus. Zapanjena sam ponašanjem jedne poslaničke grupe koja za sebe tvrdi da predstavlja ovde nekako građansku provincijenciju našeg naroda.